bay o angelu o ilalangi malot mawala yo luma fa apet oe ole tupu tupu lelangi male langi sili sili ese oe mapa ia tumau oe fa mau Matotei foatu e pei o angelu o ilalangi maluto mawalalo Iyo uluma fa ape atu oe ole tupu tupu le langi male lalu langi sili sili este oe mapa ia tumau oe e fa bau E matango fie E ono lava levi inga I lawa fio Vivi ia te oe O au mea mamana Na e whaia Oe, ole, tupu, tupu Le langi, male, lalu langi Sili, sili, ese oe, mapa ia Tumau, oe e whaia Oe e whaia Oe e whaia Fiafi ile pa ia manu si tatou tunu ia I so o se tafo le nei lalo langi fa talo fa tuai Kevin River nei I sunga I fa fia ngainga o faletua ma tausi le ngata ilea tina ma tama tu si tatou tunu o fa peona mafuta mai tonu ma ota malawa o a inga taitasi ia le ngata fo ilea I o pa anga masani ale tatou pulo kalame nei la tau fo I o lo fa peona mafuta mai ile nei tula
whaatalo whaatu le soafa manamalo Yesu Keriso ia te otou, ia, o ia lava sa whapeona ta i mailu tātou so i fua mo le tātou wola, ia i le nei fo iaso, ia wa fo toi so ino le tātou plo kalame, ia a o le nei tu la o le a whapeo ona o te talo e a matalia le tātou plo kalame, ma tu inatu fo i le tātou wha moi lumo le atua, e fesoasoani mai ia te tātou e le ngata le fesoasoani mai i loo nei tangata o ina le upu ai fesoasoani e tu fo ia te oe o le o loo whalongo. I really want you guys to release your faith ia po ole to inga fo ile le tu so le la a faile te talo a lai fo i tu mai lo loto i le atua ina ia expect le atua e tala noa ia te o ne fiafi e pi e tu ways le tātou wa ia o e tala noa atu a le na fo i te whaatari le upu le atua ia o inai oe ma tātou talo fo i le atua e ta tala mato tātou nganga pi o tātou tala noa le fiong pa ia le atua o le tele o me le fiong pa ia le atua i le mawhaino tātou malama pe le malama ia i le tangata o le tino na o le tangata whaale anganga e malama ai o le ala fo i le ala i ono o waungani e tupea e whaapeo ona tu mailo wanganga i ne mawhaino tātou tu watu i le atua ni mawhaiona e malama i lana upu matatalo mata whaale anganga amen tātou tatalo le atua le mātou tama le atua le langi ma le lalo langi le atua tama o le mātou li o Yesu Keriso mātou te o atu i o luma ma mātou vi ia la ua fio tama i mea sili wa e whaia ia vi ia lo suafa tama e whaavavau a wā oio le atua pa ia, le atua Abrahamo isa ako mai a kopo, o le atua o le pa ia o Israelu, o le o lo soifua, e soifua lava e whaavavau, e le eiso a matanga, e le fo iso ngā taanga, e le nei a fiafi tama ua mātou mai malau whanau, sa uni le mātou plokalame, mātou titu ina atu i o lima, tama tu ina atu i la o fio, lo nei tangata, tu ina atu i o au, lo wanganga pa ia, se e fisosoani mai feta lai o le nei a fiafi, ia whaalongo ina oi, you will be the most seen and the most hurt tonight, Lord Father. Ta mawheta lai oi, ta tala le whaalongo alau whanau, mata o lātou wanganga, a fio i folo wanganga pa ia, se i ta tala o lātou mata whaaleanganga, ia o lau upu i o lātou loto, awana i tauna ona nofo i o lātou mawhauwhau ina i o lātou i loa, a ia whaapena o i o lātou wanganga i o lātou wa aile whaalinga, ma le mea lilo o lo i tutono o lau fionga, ina ia mawhaino sui o lātou tangata, i le suinga fōua e whaia ia te mātou, e ala le ia fōlinga ia Yesu Keriso, lo mātou wa li imo lo mātou whahola, fesosoani mai o my Father, unveil the scripture for us tonight. Give us illustration easy to understand. Tama au mailenga ngana whaingo fie. Au mai whaata ita inga o upu. Ele ngata o le poto e whaamatala ila wa fionga. Ine ia mawhaio na malama la wa fionga. Fesosoani mai o tama le ne fiafi molo wanganga o le whaia o sili le mo i mātou. I o mātou la ngona lau upu. Ono le suafa o Yesu. Amene ma amene. Hallelujah. Ya, vi ia le tua ile so ina tātou plokalame o le authority of a believer ia po o le pule le tangata Talitonu ia leo lo fa pe tātou talanoa ai pe ona amata i le aso tofi vai aso le nei o toi pa ia le aso lua le fa vai o le plokalame le sa o ta ua le fa vai le plokalame le aso lua ai no tango avatu i manisi o mau ia la tātou talanoa le fiafi nei amen pe o le lo la tātou o ia ili pe analyze pe te tala lo i se si ona talanga i whaafai fie o te mana tua le whaunga le mātou whale i asola. No atu le au ka muta wile le whaun mako whale. O aku roa kama whau uma whaavai, vore le whaile whaavai. Uma rona whaile whaavai o le whale. O a watu lo ma meo lau papa, mo meo wivi, o watu lota ati tia i lunga. So lau uma na whaile whaavai. Ala lau a waku lau papa, mea ngā whakakia i lunga. Whaafai ngō fie, fo ilele. Pau ala le mena to atu fai ngar ko aku au mai lau papa mo ko fa ku lo lau papa i me ka ku ia fa ka kipi fa pi ala we lungo o mo fa vai o se pi fa pi na ta to mata upu mata to fa vai vai son te nei pe o lena sa fa pe ona fa le fa vai ia mo tango mention atu nisio foi upu voi lele e tau fa ma sa ni lau fa longo o le fia fila nei ku so lenga ku no fa vai ale no la fa u le fia fina amen no inga fa ma lo fu spau ma va ai lau peni ma lau api le la ta to wolo e ili ia matatu va ai fo i tonu o le tāua ia o le authority of a believer wa nala na tatu o le whaavai ina i o tatu i loa
pe ai se ana lai ona le tāua o le pule na mai ele li e le ngata fo ilea o lona whaongahina ia o fia lava le meo le au o le tātou plokalame nea fiafi ia e so o lava ala tātou wo fo ilinga lua le nganga pa ia le so ani mai le atua talo tu fo i su tātou ainga ia e talo mai ma so ani fo tātou plokalame amen a wona ngalo manule li amata tātou plokalame ngalo kangwa share amen. Tamo share tātou prokalame i lunga o lau timeline. Ia, a whai o whaile ni wha prokalame yn wha mamianga ia te oi. Ia, e te, whai no le mea te wha longolongo i whai le upo le atua. Amen. O le vaenga longa tolu, vaenga longa lona tolu le nei, o le tātou prokalame authority of a believer, ia po le pule tanga Talitonu. O le la lau tano le whiawhine a mata tu whaapea. O le whaapongai o le tātou pule, ia po le the source of our authority. Le whaapongai o le tātou pule. Tu so lewa ye le pule i le tangata. E leo tangata umola i le pule. Le tātou tanom ta o le tātou whaavai. O lai le e ka le sia, le pule. Ai o te fialu e pa ia pea, pe o te toe whaia se so o ngā mere tātou whaavai o me le amatanga la o le nei e fiafi le tātou prokalame. Amen. Alleluia. I to tonu o le po le source of our authority po o le whaapongai o le tātou pule. I to tonu o le e feso le mua lua tasi lena tā ua le vai aso le tēnei whai mai. E sili lava ia li i sili, ne tano ia Yesu, whai mai. E sili lava ia li i sili uma lava, ma whai pule, mai ua malolosi, malii, mai ngō umalava e tā ua, e le ngata i le o langa nei, ai o foi i le atali. Amen. O le tala no ia Yesu, let's pick up from verse 20. Foi mai, me foi upurus fulu. Na ia matuanga lue ai i a keriso ina ua toe whaatuina mai o ia na ie ua oti, ma whaanofo ia te ia i lona i tūtau matau i mea o i le langi. E sili lava ia li i sili uma lava, ma whai pule, ma e ua malolosi, ma lii, mai ngoa uma lava e tā ua, e le ngata i le o langa nei, ai o foi i le atali. O le whaapongai o le tātou pule, e mafua mai ona ua toe tū Yesu mai le tuunga mau. Amen. O le aunga o le aale na o le pule o le tangata, ona ua toe tū mai Yesu mai le tuunga mau, pe ua manu malo Yesu i le oti. Amen. O le ina ua pa ule tangata maanga sala, sa whaapeo na pule le anga sala ma pule le oti. O le oti lana pule a kusaso tangata e ola, e tatau na oti. Ua pule le oti. O le oti, o le fina ngalo o le atua nai ai, e le oti le tangata po o le fina ngalo po le best wheel le na o le atua, e awane i oti le tangata. Ana le pa u a tamu ma eva i le amatanga, e o mea le te minei, o la lava e feola. E le feoti. Ai ona ua pa u ila ua, o le mena na lai ono o mai le oti. O le oti la, ma le anga sala, na pule mai lava i le teimile na, le ala i tala no e tus pa ia fo mai le fiong pa ia le atua, tono tu se korenito fo mai, o le oti, o le toe fili lea e le i faa umatia. Wa uma ona faa umatia e Yesu le oti. Ai o oe mau, o le tātou te faa tali le teimi tātou te feoti ai, i le tino, ina ia mawhaina tātou toe tutu mai le tino e le pala pea, whaato i lalo i loi nai tātou le oti. Ai ua umona whaato i lalo i Yesu le oti. O le aala lea o le pule lea, ona o le tangata i ngoa ia Yesu. E suafa ia Yesu ana sau o ia ola le tangata. O ia la lea o le wha moenga po o le wha pongai o le tātou pule le tātou te maua le taimile nei. Le pule lena toe au mai Yesu, ona o le toe tū mai o Yesu, ai ana le toe tū mai Yesu. Amen. Ana le toe tū mai Yesu, e le ise pule. Amen. Pe le makwa ile ia se wha moe ngore tātou wha ora tanga, pe makwa ile ai ma se wing ngore tātou o ile lotu, pe ana wha apea ele i toe tū mai Yesu. Ai ono le tātou wha moe ngā ola o toe tū mai Yesu, o le mea la le nai alai, ona tā ua pe o le tātou wha moe ngā le nā, ma le tātou wha atuatuanga le nā. O le ana,
o le afoi o le loloto la o le manu malo le na toi tu mai Yesu pe ona ta ua i tonu o foi upule lua tasi na foi mai e sili lava ia li sili uma lava ma fai pule mai ua malo losi ma li sili mai ngo uma lava e ta ua le ngata i le olanga nei ai o fo i le atali o le au vaenga uma i o li sili ma fai pule o i la tou ia le vani mondimo fo mai o laua latu Yesu ua sili ai lunga o i o le tangata ua faa sili o i li sili o le tangata laua pule. Amen. Wale o toi pule se angelu pa i satani o satani o le angelu o le kerupi. Ele o toi pule o laua pule le tangata. Amen. O pule Yesu o ia le na sau e faile fa o le tanga mo le tangata. Amen. Is the scripture on sorry guys, no atu scripture ilunga So o lea la fato to e pule tangata pe ona ta ua fo mai e sili lava ia li sili uma lava ma fai pule ma e ua malo losi ma li sili mai ngo uma lava e ta ua e le ngata i le olanga nei ai o fo i le atali o lala e tala no ia Yesu o yol tangata lea la ufa pe ona ta to mo le la na ngani mai Paulo o le mafua anga le na la na ngani mai Paulo le fai upas furu valu na ilungatu Fumere foi upas furvan fo mai. Ia faapupula ina mata o tou loto. Ina ia o tou I loa le wingo le faa moe moe. Ua I lona vala au mai. Ma le winga o le faula I ngā mea le lei. O I lana to finga. Ua sili mo le au pa ia. Amen. O le tele o manuia. O loo ia Yesu. Ele o iloa ele e kalesia po o tātou iloa. Po o ai I tātou I ake riso. Amen. Tātou te le o malama lama I. Ai o le taimi lava te malama lama ai. O le awhaingo fie fo I la o na. Tu sai e afo. O le telo tangata o le e kalesia. La to te le o iloa. E eise pule le e kalesia. Yeah. La to te le o iloa le mea le na. E pe o le tangata fule le pe o sesi e faisi. Pe o le pule le whaiwhainga luenga. E ngā ke le iloa o ia o le pule. Tu so lau e le pule ia na ie, e whai ele whaatonunga I to tonu o le whaiwhainga luenga. Ai nā te le e whai o na ea, nā te le o iloa o ia e pule. O ia la e pule. O ia lon tūlanga o ia o le pule. Right? Pe I o le leo leo. E pe o le leo leo o uma o na whaauina ma ua ave e le afo I le whaatangana le malo. E fai ilo na tiu te alaku ka avale po le arke leo loli ma fai no na tau fia le loli ma fa asara la ave loli pe asori tu la fono tu sa o la na te ma fai no na faia ai na te aona le iloa la na mata fai oi pe na te le o iloa le la fo ila na ya te tau e matua I soli ale leo na te lo tangata ai ne le leo na te iloa la na ya te tau e makwale ka alo ya se tangata. Right? I say, ona foi o lai loa ele leo lana pule, po la foi loa lana ia tatau. Ai e pe fa pe na foi na le ekalesia. O lai ai le pule, po o lai ai le mea lofa, po o mea umalava lai le ekalesia o fa manuianga. Ai le o loa le ekalesia, o le mea le na lai o na ungani mai Paulo I le mata upule, foi upule, e se fulu valu le tatu fai tau nei fa mai. Ia fa pupula ina mata o tau loto, ina ia o tau I loa le winga. O le faa moe ua I lona vala au mai, ma le winga o le faula I ngā mea le lei o I lana to finga, ua sili mo le au pa ia. O lai ai, ia mele ni, ai tātou te le o I loa. Le fiafira le nei, auna I to suia, auna I to eskolina pe suia, ai se I tātou tulturia pea. Po o le a le pule lea, po le a fo I le vaenga le tamo fai le a fo I le nganga o le atua e fai a Paulo I tatalo ia Efeso, ina ia mawhai ona fai loa mai. Si tātou wola, si tātou va ai le pule lea, ma tātou va ai le te leo le mea na fai e Yesu mo I tātou. Amen. A tātou wo I luma I le Efeso, le lau fai tau le Efeso e lua. Fai upu mua le fitu fo mai. O outou fo I lava o e na oti I a mio leanga maanga sala. No outou sava vali ai ana mua le la tātou wo e vali ia le afo ia manuia ia e ia ke riso. Po ai oi ma o ia ke riso, excuse me. Fo mai no outou sava vali ai ana mua
e tusa male tu ale nei la lolangi, e tusa male tai o le aupa ia i le vani monimo, o le anganga le o loo matuanga lue nei i e ua whaalongo ngata. O i tātou foi, nā mio whaatasi i tātou umalava ma i lātou wana mua, ina ua tātou no nofo i tu ina nau o tātou tino, na whaia foi i tātou o mea na loto i aile tino, a toa ma le mawhauwhau. Na whanau mai foi i tātou o le whanaunga ale toa sā, whaapei o isi a toa foi. A o lea tua, ua iai le whaulai o le alofa, ona o lona lava alofa tele na i alofa mai iai a te i tātou. A o oti lava i tātou i a mio leanga, wana whaaola mai a te i tātou, whaatasi ma ke riso, o le alofa tu noa ua whaaola ina ai o tou. Wana toe whaatutu whaatasi mai foi, ma whaanonofo whaatasi i tātou, ma ke riso Yesu, i mea oile langi. Ina ia whaalia i tupulanga tali, le sili ese o le whaulai o lona alofa tūnoa, i le anga le lei mai i ate i tātou, i a ke riso Yesu, whai upuna e fitu a whaangata i nal tātou whai tau. Amen. Hallelujah. So, le foi. O leo tātou wa ai atu i, wha mai na whaatutu whaatasi mai i tātou, e ke riso, le la tātou wea ili le vaenga le peno whai atu, te mana oia te oe, o le la tātou wo, wha moe le nganga o le atua, na te tala ino mata le whiawhile nei, o nei whai asi, I'm trying my best to explain le vaenga le ina i e mamlama, o nei wha le nganga le mata upu lea, a o loo tu sia le taspa ia, o loo iaila le tu o le nganga o le tama whailo o mawhau e wha matala. You know, have you ever been in a situation for lele o lai te malama i lo mawhau ai lo iainia upu e wha matala ai? Right? E pi wha pe nala le whiawhiri nei, o leo te wha moe le nganga o le atua. E pe o le malama na mawhau, a le wha moe no na nganga i le wha matalanga e mawhai o na malama i lo mawhau, ma ho o ai totono lo nganga. Amen, fisosoani me le nganga o le li. I le whai upo mua. Le la tātou o i le wha peritani, e whai me whai upo mua fo mai. O outou fo i lava, o e na oti i a mio leanga manga sala. Ile wha peritania, for me wha peritania, and you have made alive. For me no knowing, ua toi whaola. For me, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Tu sa naoti ai na toi whaola. O lai present tense, ia po lawa umo na whaola. For me, and you he made alive. What toi whaola? Ile easy translation for my he quicken our spirit. Pena ia toi whaola tātou wanganga. Ile whaasa mo for mai, ua for me o tau fo i lava o e na oti. Ile whaasa mo ina to ina. O e na oti rono inga sa oti rono ina na oti mua. Ile taimina le nei ile foi upu le pa e whai tau pa e tango eo ili foi upu. E te le o toi oti. Fai mai, o e na oti. Ia peo la vaenga ia kuso, e fai ele upu na oti no ina, lai tana no tua nai. Iyo e, tu sa na oti. O le taimine, o le wa e ola. Wa e ola la wha le anganga. O le wha moe ngala le nai, pe o le la tatou woe, e vali atu le manuia le tutonu i le foi. I to tonu i, o le te whai tau atua i, e po linga mai le tustu singa polo peno o whai atu ele i tu si ini mataha upu le whai upu, na umarolo mataha upu mua, wha a wawara tu si a polo le mataha upu lona lua le Efeso. A tatu toi whai toi le Efeso, i le Efeso mua, i le a foi, i le whai upu e lua se fulu, foi mai le whai upu e lua se fulu, fo mai na ia matua inga lue ai i a ke riso, ina ua toi whaatu ina mai o ia na ye ua oti, na whaanofo i a te ia i lona i tūtau matau i mea o i le langi. Fo mai le foi opu ale Efeso mua, na whaatu mai Yesu mai na ye ua oti na nga lue lo nanganga, na whaatu mai na ye ua oti. Right? Tu sala ina ua whaatu mai Yesu, na whaatu whaatasi mai a ia ma le tangata. Lewa tā ua luna o tā upulona lua, whai mai, o outou fo i lava o e na oti. Lona winga, o lai tā i le tustu singa a lea foi,
ale apostolo I tu sana faatu mai Yesu faatasi maletino. Right? Tu sana faatasi mai Yesu malea male ekalesia. Ele I faapela ole mena ele na foi mai o to foi lava o e na oti ia mio leanga manga sala la tala no tona si tato e o luma foi upune mta upule luma le tusia Efeso. Na uma na tala no tato foi tau mele faatu foi upula lo foi mai. Na ia matuanga lue ai ia ke riso ina ua toi whaatu ina mai o ia na ye uoti, ma whaanofo ia te ia I lona I tūtau matau I mea oile langi. E sili lava ia li I sili uma lava, ma whai pule, ma e ua maalolosi, ma lii, ma ingoa uma lava e tā ua, e le ngata I le olanga nei, a e o foi I le atali. Ua ia tu foi mea uma lava, I lalo o na vai, ma tuuina atu o ia e whai maulu o mea umalava mole e kalesia. O whamela ia, o lona tino lea, o le tumu o le na te whaatumuina mea umalava I mea uma. Amen. A e mawhauwhau I le tangata. Right? A e mawhauwhau le tangata. I le mawhaiona e mawhauwhau le tangata e esele, le afo I le uru esele tino. Amen. A whai o te mawhauwhau I whole, a pere la tō mawhauwhau mai o Kevin. O te mea tā uelo ungoa, tō te mawhauwhau e tasi ale uru maritino. E le whaape ese le uru, ese le tino. Right? Tu sa e tasi a Kevin o le uru maritino. A tātou whai tauna le tustu singa la apostolo, pero whai atu pei e iei le tu whaale anganga le tu tono na tā upule a ona tātou oi vane me le whiawhiri nei whamai. Na ia matuanga lue ai a ke riso ina ua toi whaatu ina mai o ia na ie ua oti ma whaanofo ia te ia I lona I tūtau matau I mea oi le langi. O laua nofo Yesu I le tūtau matau I mea uma oi le langi. Le tumutumunga o mea na whamai la ia. E sili lava ia li I sili uma lava ma whai pule, ma e ua malolosi ma li I mai ngoa uma lava, e tā ua, e le ngata I le olanga nei, a he o fo I le atali, sau no man whai upule e lua whamai, ua ia tu ina fo I mea uma lava I lalo o na vai. Ma tu ina atu o ia e whai maulu o mea uma lava mole e kalesia, o lona tino lea. O le tumu o le na te whaatumuina mea uma, lava I mea uma. Tasi a Yesu o lona tino mo na vai, e tasi a le Yesu, e le ma vai le tino ke riso. O Yesu la male e kalesia, e tasi lava. Amen. E tasi lava I le atale mai le apostolo, sau lor mata upu e lua, fai mai loa, o outou fo I lava o e na oti I a mio leanga ana mua, sa oti o leo tato wola, o le teimi lava na whaatu mai ai, e le tama I a Yesu mai na ye ua oti. Na tu whaatasi mai a ma oi. Amen. O inana mawai le whaola tanga o le tangata. E tango ne whaitau I le afoi. Te mana ia te oe te tilo I le ape ia la kanga vaku I foi upu ia. E te afo, e tilo mai ia. I le foi upu e. Foi. Foi upu e lua, O le foi upu lua sfulu. Te mana ia te oe te tilo I le. O le verb foi o le upunga lue. Po le ngaruenga, te tilo ile foi upule lua se fulu le ngaruenga le fumai. Tutusa le lei, le ata le vali mai I, ma le ata le vali mai foi upu mua le Efeso o le Efeso e lua, fumai foi upu e lua fumai. Na ia matuanga lua e ai a ke riso, ua toe whaatu ina mai o ia na ie uoti, ma whaanofo ia te ia I lona I tūtau matau I mea o I le langi. Na ngā lue le atua le tamaa whaatu mai Yesu, mai na ie uoti. Ile mata upu e lua whamai, o outou fo I lava o e na oti I a mio leanga ma ngā sala, whamai wha peritania, whamai, and you He made alive. Na toi whaatu mai tātou, pe na toi whaahola mai tātou. Amen. Tutusa lelei. Lona winga, pe o le ata atoa le tom whai vali atulo ma fau le whiawhile nei, o le taimi lava na whaatu mai ai, e fo, e le atua le tamā I Yesu ke riso. O le teimi fo le nana whaatu mai ai le tangata.
ia po o te taimi lava te talia Iesu o la fo ila ua e to tonu o le tino o Iesu ke riso so ile ma fau o le atua ina ua faatu mai Iesu nei na ye uoti ua faatu faatasi mai ama ma ona tangata po tangata o Iesu a fa fa nga solo ila lo fai tau le mta upu lea mta upu lua pe a fa solo lo fai tau ile fai upu lima ma leono fai mai a oti lava i tātou ia mio leanga whalongo a oti lava i tātou ia mio leanga wana whaaola mai a te i tātou whaatasi ma ke riso wana whaaola ele o fai mai o le a whaaola lona winga o le toa tele o nisi o lai tino tiro luma na i whaaola le hei o le teimile nei o laua whaaola fai mai a oti lava i tātou ia mio leanga wana whaaola mai i tātou whaatasi ma ke riso o le alofa tu noa ua whaala inai o tau. Wana toe whaatu tū whaatasi mai foi ma whaano nofo whaatasi i tātou ma ke riso Iesu i mea oile langi. Amen. Foi mai wa whaatu tū whaatasi mai foi ma whaano nofo whaatasi i tātou ma ke riso Iesu i mea oile langi ina ia whaalia i tupulanga tali le sili ese o le whaulai olo na lofa tu noa i le anga le lei mai a te i tātou ia ke riso Iesu. O le whai mai tonu i na whaatu mai whaatasi i tātou ma ke riso. Fa mai la ia, ma whaano nofo whaatasi i tātou ma ke riso i mea oile langi. O le toa tele fo ia, amen. Te mana ia e te afo, e te tiro mai, e te mō mele winga le tau. E toa tele nisi. E Talitonu wa umana whaatutu mai i la tau whaatasi ma ke riso. Le vaenga mua le whai upo ono. Le a whai upo ono na pito eno, fa mai. Wana toi whaatu whaatasi mai fo i, ma whaano nofo whaatasi i tātou ma ke riso Iesu i mea le langi. E Talitonu umatoa tēno tangata i vaenga mua le whai upo. Ai pe e whaatua nai mo lātou le Talitonu ina. Pe lātou te le lava so lātou va ai i le vaenga lona lua o le whai upo. Does that make sense? E to o tele nisi e Talitonu. Wana toi whaatutu whaatasi mai i tātou fo. Ia lo tātou wola whaaleanganga. A lai whai mera whai upo e lona lua. Ma whaanonofo whaatasi i tātou ma ke riso Iesu i mea oile langi. Amen. O le ata le lo tom whai alawa whaapi atu. Pea no whai atu a e ma whau le tangata. E te le ma whau ese le ulu ese le tino. E tasi al tangata. Pea no whai atu e to a tele. E Talitonu. Wa toi whaatu whaatasi mai i tātou mai nei e uoti. Whaatasi ma ke riso. Le vaenga mua le whai upu. Ai le a mana ia le vaenga lua. O le no nofo whaatasi i tātou ma ke riso Iesu i mea o le langi. O le taimi lava e maua ai e o ele malama pe maua i le ekalesia le whaalinga. O le tūlanga o le ekalesia ia ke riso. O le a whaaiaina le ekalesia e whaile fina ngalo o le atua po e whaile fina ngalo Iesu lau langi nei. O ne le o iloa e tangata po o le ekalesia. O Iesu ma le ekalesia e tasi lava. Amen. E tasi lava. Tasi lava Iesu ma le ekalesia. E tatau ona tātou iloa. O le pule lo ia o le pule lo i le ulu. O lo i lona tino. O le ekalesia fo ilea. Amen. O le atale na o le tau faali mai le apostolo i. E tasi ai Iesu ma le ekalesia. A fai o iai o le ulu le ele pule. A le tala noa. O lono winga o le tino foi. O la fu e tala noa o laea. Tuso o le ulu ma lona tino ia ma vai. Amen. I tu tonu le mua korinito. Tato ua e vali atu si atale. Tu tonu le mua korinito. Hallelujah. Talo i le atu e wha mamlama atu o e bufaisinga heavy o le tato. Matu whamai. A wā pei o le tino ua tasi ia. Mona i tū tino e tele. A o i tū tino uma. E ui ina tele. O le tino e tasi lava ia. E whaapea lava ke riso. A wā foi o le anganga e toa tasi na papati so ina ai i tātou uma i le tino e tasi. Po o le iutaia, po o le eleni, po o le polonga, po o le saoloto, ma ua whaainu mia i tātou uma i le anganga e toa tasi. A wā foi o le tino, e le se i tū tino e tasi lea. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i tū tino e lasi. A e peitai o i t
Amen. O tātou la, ma ke riso o tātou o le ulu, le whamatala mai e tasi ale le afo, ia Yesu ma oe. O oe lai to tonu o le tino o ke riso. O le ulu, o oe o le tino. Amen. Le tau whamatala atu I to tonu o le afo. O le whai upu le tātou ola, ia I whai upu lua fitu, whai mai. A o tou o le tino o ke riso o tou, mai tu tino ta ito atasi. Amen. Fa mai o tātou o le tino o ke riso, fa mai a o tou o le tino o ke riso o tou, mai tu tino taitasi. O Yesu la o le ulu, a o tātou ilo uma, e le eise me mawhai o na whai e le ulu, e au noa ma le tino. Amen. E le eise mea Yesu e mawhai o na whai, I le lalo langi le nei, e au noa ma le e ka le sia. Ele ese mea Yesu mfaina faina lau langi nei pe a fai ele yai oi to o tele o nisi e ele tatonunga fa e nisi fai mai e elo la tatonunga ele mana o mia o ele atua e pe ye sound humble but it's not scriptural. E pe ele tala fu ele nisi fai mai e ele mana o mia o le atua ai o te mana o mia le atua ele mana o mia o Yesu ai o te mana o mia Yesu e te fio se foi ufa pengar ku spaia e pe humble fai ngol tala na but let me tell you it's not a scripture. It's not a scripture. E mana o mia o Yesu e mana o mia Yesu na tino o le ulu ma le tino e tasi lava fa fena le mana o mia le ulu le tino. Amen. Ele mana o mia e mana o mia lava le ulu le tino. O Yesu ele o yai o ye le lalo langi le nei. A o e mahau o le o yai tātou le lalo langi le nei. So fa afetai le tua o tātou le tino ke riso le ekalesia. Amen. O lalo o yai fo mai o oe o ya ke riso e tasi ma ke riso. Ele o to e tasi o e mane you know mane au le Talitonu. Whamerita lale, tatu ole I le lua korinito. Amen. O tātou o tangata o wawai ese o tātou o le ekalesia, o tātou o tasi makeriso e ese fo I la lau langi. Amen. Le la tatu atu I le lua korinito lona mataha upu e ono. Leo te whai atu umana wawai ese ina o e whai mai, aua tō te amo whaalenga tasi mai le Talitonu. Whai o oe tangata Talitonu, o oe la leo ua vavai e se ina. Pe o oe o le tino ke riso. A o tangata le Talitonu, e leo la tau o se tino ke riso. So le la fua mai, aua tau te amo whaalenga tasi mai le Talitonu, aua pe whea o na whaatasi o le ami o tonu ma le ami o le anga, pe whea foi o na maafuta o le malama ma le pauli uli, pe whea foi o na loto ngatasi o ke riso ma peli alo, pe whea foi o na tofusia whaatasi o le Talitonu ma le ua le Talitonu. Amen, excuse me. Le o tātou vai atu I, e ese la le tino. O le tino o le afo, o ke riso, o tangata Talitonu. O le lalo langi, e le Talitonu. E ami o tonu le tino ke riso, a le ami o tonu le lalo langi. Amen. O le malama le itua ke riso, o le pongisala le lalo langi. O ke riso le itu le tino, o pilialo le itu o lalo langi. E ese la le itu le vavai I. O oe la maa o tangata o talia Yesu, wa uma ona ave, po wa uma ona vavai ino le tino ke riso. Le ufa meritala ni tatou whaitau o tātou o le tino o ke riso. Amen. To tonu o korinito ni tatou whaitau. Fai mai, to oile I le mua korinito. Lona mataha upu e ono. Ono fai upu sfu iwa. Fai mai le fai upu sfu mariwa. Oi fai upu sfu marifitu, fai mai. Ai peitai ua nganga e tasi le ua whaatasia male alii. Amen. Fai mai ai peitai ua nganga e tasi le ua whaatasia male alii. O le aso lava na etalia I Yesu e vea maalii ma whaaola. Ua tasi ai o le anganga pa ia fo mai na ia papatiso I tātou le tino ke riso. O le anganga le nā, ua tasi ai oe ma Yesu. Amen. Wa tango le anganga pa ia, au mai oe tuu I totonu o le tino Yesu. Ua tasi ala oe ma Yesu.
Amen. Wa tasi le ulu ma le tino le kalesia fa mai. Wa tasi le tatou ma keriso, o tatou ya keriso, o lo tatou no nofo fa tasi ma Yesu i le itu tau matau o le atua le tama e pe o le itu na le tau fa ilo atu. Wa tu uma mea uma i lalo vai o le kalesia. Le na tatou fa tau i luma. I luma tatou toi o tu tusina. I luma i le Efeso, o lona mata upu mua, i tua le whaasi usi ungo le upu mua le whai mai, wa ia tu uina fo i whai upe lua, wha mai wa ia tu fo i mea umalava i lalo o na vae, ma tu uina atu o ia e whai maulu o mea umalava mole e ka le sia. O lona tino lea, o le tumu o le na te whaatumu ina mea umalava i mea uma. Amen. Wa tango wa tu uma mea uma i lalo vae o le e ka le sia. Yes, ai leo i loa lai le kale si o fa fitauli. Ono o la foi. O tasi o fa fitauli le temine. Ono lo tu mau pele e kale sia i le mata upu le sa tauro. Amen. O te loa o te le o fa le o nga i le mata upu le sa tauro. Pe ono fa tu o le sa tauro o le ata o le maliu. O le a tatu va i le sa tauro tatu te mana tu o le maliu o Yesu. O oe mahau, o le tātou wha moenga, o le toe tu o Yesu, o le tātou wha moenga ele o le maliu. Wa ana maliu Yesu ai le toe tu, luna winga le ese wha moenga o tātou. Amen. O le tātou sala mō la po o lo woti i le tino le tanotu sipa ia o wha asata roina i tātou. O la laea, ia tātou sala mō o le mta upu le nā le sātauro. Amen. E ta taula, awana i tātou ngata i le mta upu le sātauro, tu se e peru. Amen. E peru o lona mata upu mua. Fai upu sfuma tolo. Fai mai. A o ana whea na whetalai atu ai o ia i se tasi o le au a ngelu. I nāno fo ia oe i lou i tūtau matau. Se ia o whaia e ua whai oe mō lātou fili ma mea e tū ai o vai. Amen. Mana tua fo i le whamatara tu spa ia o le atatou no fo tupu whaatasi mai. O mea uma lava o le ai lalo o tātou vai. Wa uma lana whai e Yesu. O le teimile nei, o le tanu o malatusi pa i tātou e whai tau leile, i le wingo le whai upua mai. O ana whea na whetalai atu ai o ia, i se tasi o le au a ngelu. I nāno fo ia oe i lou i tū, tau matau, se ia o whaia oe, se ia o whaia e ua whai oe malatou fili, ma mea e tū ai o vai. Amen. O Yesu male e kalesia, o la lainga lu o laile no nofo i le tu tau matau o le tama i le tātou whiola i le lalolangi le nei o le whainga tā i na whika e tātou mawhauwhau. Pe no whai atu, whesosoani atu le anganga o le atua, o nei pe e le tu o le anganga le tau vali mai whaataita inga le apostolo, e le ova e le o mawhai ona fo e pe e mana o mia le anganga pa i e whesosoani atu oi. E wha malama, o le ata le au mai o le tino, o fea le mea iei le uru, e iei ma le tino. O na la o ile va ainga wha le tino, o oele e te le lalolangi. Ile va ainga le atua i le anganga, o le mea o lai ei le halo, o la fo e iei le e ka le sia. Mea nan wha mere tala le tuspa ia o le te le lalolangi, a e le o le lalolangi o tau. Amen. Fo me o tātou o lo o i to tonu ia ke riso, ina ua ia Yesu i le lalolangi, fo mere tala Yesu, o au e to tonu o le tama e to tonu ia te au. O le mea o lai a Yesu, o la fo e ia le atua. Amen. O le mea na ia Yesu, o la fo e ia le atua. Ona fo o Yesu, o lai to tonu le atua. O le atua, o lai to tonu Yesu. Pe fa pe na fo ila le ata le au mai o le mea o lai a Yesu, o lai e ia le ekalesia. O le mea o lai ia le ekalesia, o la fo e ia Yesu. It makes sense? Tu so tātou le winei, o le anganga pa ia le tutonu ia te tātou, o le anganga le nao Yesu, o le fo ila e Yesu le ekale i le lalolangi, onna o le ekalesia, o la fo e le ekalesia i le langi, onna o Yesu, e ui lava ele ova ai o tātou mata, i le tu i le anganga, o lai a Yesu i le pule, o lona winga, o le pule lai a Yesu, o la fo i le ekalesia. Amen. Pea nga wa makanga malama wa makanga kaumangingo so o le ala wo sa o fer fa ta inga fo ile e peo se ya si me freka foi inga e peo le a foi no le mia e peo le akore
Ke no fe fate tainga po le lava le me tu o tono le atolea. Amen. Au tu o tono le atolea le po le me. Tu tono I. O fe lava le me ke ko ele atolea. O la fo I tu tono le me la I tono. Fe lava le me fe ave ai o la fo I ai. Pe fa pe na fo I la. O Yesu ma le ekalesia. O le ekalesia o la ia Yesu, we are in Christ. Tatou la ia lai to tonu ia Yesu, we are in Christ. La tatou te ia Yesu. O le mea o la ia Yesu fo mai o la no fo I le tu tau matau o le tama. Fo mai la I tatou tu pa ia le tatou fai tau se Efeso. Tatou to yo ia to fa pula to ia eva ai fo le eva ai la tonu tu pa ia. E tonu tu se Efeso na ta ua fo mai. Efeso e lua, fai upe 5 ma le ono, fai upe ono fo mai. Wana toi whaatutu whaatasi mai foi ma whaanonofo whaatasi I tātou, ma ke riso Yesu I mea o I le langi. O lalai no nofo whaatasi le ekalesia, ma Yesu le lalo I le langi. Amen. Ia a kongor kemi ngai scratch lo si divo le wha le mafau. Ono le tātou te le tino. Ai o le whaalinga po o le mea lilo I le anganga, lai ei tātou I le langi whaatasi ma ke riso. O le mea lana e lai, ona ei le pule I le ekalesia. Ono o Yesu ma le ekalesia, o le tino la vaitasi I le anganga. Amen. So, a tātou o nei la o I lola, le tātou te maua I le wingo le tala fo I le lea. So, le wingo le tala Paulo le tono fai le Roma. Amen. Hallelujah. It's tono tu se Roma. Olona mata upu 5. O le tala no mai I pe no tatu ta mua lava ia le. Ia le winga le peru mua sfuma toru fo mai o ana fea. Na fea tala ia tuai o ia e tasi o le au ngelu ina ia nofo. Ia oe I lo I tuta matau se ia o whaia ua whai oe mo lātou fili ma mea e tū wai o vai. La tala noa fo I a Yesu ma le e kālesia. Fo mai la ia. So o le ua si tia e Yesu ona le ua si tia whaatasi lava Yesu ia lana e kālesia po ona tangata. Ua no fo tupu whaatasi mai ia. Ma tua fo infa mai na ia whaia I tātou ma fo I ma tupu mo si taulanga. Amen. O mea umalava ia na whai Yesu. O le tele I o mea na whai Yesu. Wha mai na I o le tusi le ai foi. Wali o tina ata le fo I tātou te whai mafau whaunga. Wha mai le Roma 5 sfuma le fitu. Wha mai awa a whai o le to atasi na malo ai le oti I le anga sala a le to atasi. E sili lava o na malo o sili lava ona malo maola ua maua le whaulai mai o le alofa tu noa a toa ma mea alofa o le ami o tonu lea ona o le to atasi o Yesu Keriso. Amen. Mai pei lava ona hoti uma tātou le anga sala le to atasi. Mai ia whaapea foi ona tātou wola. But I really want to mai le whai upu whaperetania. Ona o manei whaperetania le wha mai. For if by the one man's offense death reign through the earth, through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Mana ia foi upuna le foi le tonga foi tau to the Amplified version. For my for if because of one man's trespass, lapse offense, death reigns through the one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with himself, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Amen. For my reign as kings in life. Tu sa tātou te ola I no ile afo pena fumei pena fatus pa metsa tātus pa ia na whaia I tātou ma o si taulanga ma tupu o le tupu ila na pule. Amen. So pe o ina le to ma whaia vali tunga ile afo ile atalea. Ai e sinta mai vaenga fo ile tutonu o le mata upu le pule e pe pa upun fapia maintains balance o lo ta upule peta usia
Pe tausia le lei o le pule, pe au tango itu se tua pena, tausia le lei o le afo, o le pule. Ona, e fōlinga mai le au nangi a Paulo i le ekalesia i Efeso, ia iai le poto ma le malama, ia i loa le lei, ia le faula i ngā mea le lei a Keriso. E tā ua lei ai o le poto ma le malama. Ona e tele i o nisi o mata upu, e fōlinga mai e iai lona whaapale ninga, amen, o le whaonga ino le pule. E iei mo mea mata upu tuspa ia, e nisi o lato tā ngofi si i ana mata upu tuspa ia, ua ova aku ma le mea lai whai me le tuspa ia. Me se fo i la whaapena fo mata upu leo le pule. E pe ua apiu se tangata le pule, le la fo ia fo upu tuspa ia, e o le toa tele i o nisi o au na le atua tupu le mea le la uma yesi tasi o tangata. O le tangata i nona whai ngoina ia Father Divine. O se tasi o whai la unga o tangata na whauina, whaongaina ma papatiso ele nganga pa ia. O le tangata le, o se tasi o whaila haunga perfecta i tutonu Afrika. Tasi afe iwa se lau, I think, 5 sefulu whaasolo mana i luma. Tangata le no ia Father Divine. Fa maila, ile tamaloa le, o foi upu i tātu te o ina le temini, le whanum tā upu lea. Ia tātu tano ai o le authority of a believer. Na tano foi nga ia study. E pei lau le study ina le tamaloa ma tā upu lea. Na alu anga study. E pe ua yei maisi mea na wa. Wa tango si ira mata upu ilunga o le si mea le o yele ele o tala no le tuspa ia. Pe ila o le foi upu, foi le foi mai ai. Le nta tala no ai loa. If we are in Christ. Le foi mata tuspa ia. Ai tatou I totonu ya Keriso. Fa winga lo le tangata lea. Tangata leo Father Divine. Foi mai. If we are in Christ, which mean I am Christ. Wa tala lea tama loa. For my lawyer, so Christ is God, so I am God. O fa winga ina la le tangata lea. For my afai o lo tātou I tonu o Keriso, o lona wina o tātou fo o Keriso. Ona la o tātou o Keriso o I o le atua, o lona wina o tātou fo o le atua. O inana I le o ngata māloa le, I tonu tasi iwa, afe iwa se lau. To a tele o tangata na toi tai se inai ono wo I fo le tamaloa lea wa fai le tamaloa le fo mai o I o le atua. Mo I ngala tala le whaapale ninga o le whaonga ina o le pule. Amen. E le whaape au mai le authority ia pe au mai mata upu ia. Pe o ta ngofi tangata fo le ave lungo le stream fo le mea le o le tuspa ia. Weva ai wa I tangata o tapu ai. Wa I fo I tangata. Tu salava po ole au na le atua. That doesn't make you bow to those people. Te loa tasi al tangata te ifo ai. Tasi fo al tangata si I o lima. Na o le atua. Amen. Mena ele ina le ifo le tangata I ngoi ya sataraka me sako ma apteniko. Le mawhaina ifo I se tangata. Hey, kere popole po inga ngaka au te ifo ai. Au a fo I te toa tuli I ai. Yeah. Aua. Langa tasi al tangata te ifo iai, mai to tuli iai, na ole atua. Tasi fo le tangata si iai o lima. Te ilo tangata o malalangi ke paki iai. A fai e tangata o mose tau o loa, pati tangata na. Ai le mawhaina si I o lima I se tangata. Ese na ole atua lava si iai o tatou lima. Amen. Na ole atua lava, le whameta tuspa I o tau si o tau lima. Asia, na ole atua, that's the best. E te tau na CEO lima ono na ole atua at CEA. Na ole atua foi mai I tau te toa tu tuli I ai. Tuli vai uma. Ma tau. Mai fo I ai. Amen. Ole tele la pino fai atu le whaonga ina le mata upu lea. E pei wa toa tele fo I. Pei wa CE no in the extreme fo I le mata upu lea pole awa onga lea ole authority of a believer. E pei wa ave nistangata le mata upu lea lisi la asanga. Wa pei o la kou ia atua. A o ngai kangaka lo loku o. No, o la ike mongi ma pule ila atou. E te le pule se tangata. Na mai e su le pule. Su e se foi upu tono tuspa ia. Ma tala tuspa ia o le pule na tu ina mai I ate oe. E pule ai I a foi. I ngata ma akarava. E le o tangata. Amen. Ia o tawa aia tu foi. O to a tele foi la tangata wala tau peno fai atu. Leo te o mese whaata I ta inga. O le whaau ngā se. O le pule a lea foi. The authority of a believer. O le iai o le pule lea. Na vatu e lea tua I ate oe. Pe na vatu Yesu I ate oe. E le wha pe te liliwina ifo tui tangata I ate oe.
Ia pe o le mele na fai e fara divine. To a tele la nisi i le kauta lena fa avaele ele afo perfecta ma Afrika lea. O le to a tele i tangata te o le tangata na fa o ngā ina ele atua mua. Ai wa alu. Kango si i lunga le level langa. Mo kwa maka uki ala revelation al kamalo wa ave lunga le mele tau no ia mai se fati ta ingo le fa o ngā ina o le pule i lona i tu e fa pa leni lele ta malo no ia John Alexander Dowie o le tangata lea hisa Scotman o se tasi o tangata o se au na lea tua na ave i lea tua se fa alinga o le fa malolo mai amen tele la na malanga merta malo le afe iva se lau e malanga mai tustusinga tele na malanga mai oi i foi le tu lo langi Australia ma fe alu wai so lo langi e alu lai va ai alu sami e mo va fai la vo i tustusinga le tamalo le fa mai la tustusinga o le tele o taimi o mala le tele o taimi o mala mai la fa inga malanga e tele na ngi le fa fo mai na saula ia wo tu lu mo le va ma fa atonu le fa le suafo Yesu fo mai o taimi o malava na te fai ai e alu ese ala matangi alu ese le fa amen fa o nga ino le pule le na ave ai e tatu te le o fo ai la ono fo le feta le ngale na Yesu le na tu tonu o le Ioane tatu o fo le Ioane Ioanes fulma fa foi upus fulma le lua nai foi mai le feta lai nga Yesu amen foi mai e moni o te fai atu ia te outou o le talitonu mai ia te au e faia lava e ia o ngā luenga o te faia e fai foi e ia mea e sili ia mea a wā o te alu i lo tama amen o la tono tu spai o fina ngalo Yesu wa fo le tau fi Yesu le matangi amen o la fo lana tango tangata le fai ono lan fo metala Yesu o le talitonu ia te ia na te faia mea na ia faia ma mea sili atu fa fiaranga e faia mea sili aku pe afe kene i faia mea faia Yesu amen so lo no winga e pe no vetu e ele fa pale ningo le mata upulea ai mese lava le taimi le nei ua tele ina whaonga se ina le authority of a believer. Ua le o toi pule ina o le ti apolo. Ai ua whapeono toi au mai e matangata i fo atu ia te ila tau. Ma au mai tangata e tāpua i atu mawhai mai. Ale au ngoma, this is a prophet of God, this is the man of God, and this is so and so. Ale ei tangata le nei, whai mai ale ei la tau, it's wrong. Yeah. Ele o se... for ile fea inga fo ele biblical amen le fea inga le o tatou iai ile fea inga tuai na o tangata ile perfecta ia pesa ile perfecta ile fea inga fo e te le maua ai se me ile fea inga fo o fa apea mai te toi alu se perfecta e fa apea ona fa mautu mai se mea peso e mai nasi lumanai no Bena fa mai e ile nganga i to tonu ia te auto e tai ma o ia te auto ile whenga tuai, o le anganga o le atua sai le perfecta, ele iai tangata, o le mafua angale na e alaina o tangata i le perfecta. Ile whenga fau, o laua iai le anganga o le atua i tangata o malava. O te le o whai atu whape le o ngā perfecta, they can confirm some stuff. Ai le whape te wha moe wal toa tele, wo se i perfecta mai le ka māloa lai whelua ai solo lunga. Perfecta mai al perfecanga kama voi lele ole aso coffee mo wala ka vale ka se fulu kali le akua ma ka ver se fulu le ise kali on ke ela yo e frustrated right talu ele ha le se sel me ave le focus amen ale tonu tu spaya let's move by God amen so pero le meno tu fai vale tu ia fa pa leni le upule le authority of a believer ele ole pule le tangata le ai me fole na e tātou te le i fori tangata te mara whamautu o le aveo i tātou matino ke riso e le o mai tangata mai fo mai ati tātou me na la ina tau i fori tangata ia paulo ai ka mai polo le au ato kei fo mai ho ia petelu matua i mumusu ai fori tangata ia ti la tosia na ole atua e o le angelu fo le ngalaku yonge ka wi fo kwa fo mai au kei fo mai na ole atua te fo yai ala me ka ko kei fo ka amen no ele ifo Awe te ifo skaka. Ku sabe fa me keifo aku. Hey, awe keifo ye. Amen. So, breaking the power of the devil. Amen. Ila tato me e tulo ili sila sanga peno fa tu fa manino.
mawhai ona whaongaina pele authority na mai Yesu. Ai loa le me whapaleni ai. Ia pe te loa fo I lona tapulaa. Le mele o iai. Aua te alu I tua atu le mele I whaia. Awangi kau mawhai ia peo le mele na whai I whara divine. Wa tangwa whai upu. Ngai ua ngoka ngaka ifo I tamalong whai mai oi o le atua. Amen. So, yeah, look up, his name, Father Divine, read his, some of the things about this, le fu tangata. Ai na whaongai nele atua, stasiu tangata na whaongai nele atua. Tono tu se Efeso. Amen, lava tatu time. Oh, yeah. Hey, lava tatu time. Tono tu se Efeso. Le tatu tala no breaking the power of the devil. Lewa umana tatu tala noa, lewa wha manino tulunga, le atale na vali atu, o Yesu o le ulu, o le ekalesia, o le tino mo na vai, o le alau wha mautu watu le vai nga atoa, le nau tano tuai, lisi fasu limi nute na tene, o le nau wha mautu ina tuai, o oe mai Yesu atasia, o lai atatou le pule, po lai lalo vai o le ekalesia. Ina ua, tato e fo e tusia Efeso le tatu tatanoi pele fefine, I tutono tusia Efeso, ilona mata upule ono. Man tuan fai upu mua le tātou tano ai, le Efeso wha solo me alau fai tau, ho o mai lola I le fai upu ono lea. I le fai upu fulma le loa. Amen, fai mai. Yeah, pick up from verse 10. Mai o usoi, o le toi upu le nei, I o tau loto te tele I le alii. Ma le maa losi o lona mana. Ia o ofu au tau I ofu tau ato o toa ma le mai le atua, ina ia outou mawhaia ona te e atu I tonga fiti ale ti Apollo. Mai laia. A wā, tātou tele e tau matangata a o ali isili mawhai pule, ma li o le poulioli, o le neila lolangi, a toa maanganga leanga I mea o I le langi. O leo tātou I loa I tutono tuspa I olo o tā ua mai ai o anganga leanga, ia po o vahenga I ali isiri mawhai pule, o a ngelu ia lena pā mai le langi, lema matala tuspa ia o le tasi vai tolu o a ngelu, lena tongi e se mai whaatasi masatani mai le langi. La tā ua tono tuspa ia lono winga, o la toula ia o le iso la tono foanga I lunga le langi, le mera I le atua, le la ua mai whaalave lave le vangi mungi mo, le mera kako ke iai. Lunga principality of the air. Le tano tuspa ia le la foi mai. A wata to tele tau matangata a o li isili mawhai pule ma li o le po liuli o le nei lalolangi a toa manganga leanga I mea o I le langi o le tala noa la I le whaperitania. For we are not wrestle with the flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotisms, against the powers, against the master spirit, who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of darkness in the heavenly supernatural spheres. Le tana noa la I lunga tia tātou. I le easy translation for my the principality of the air. Po I tātou I lunga le air, le mele I le air. So, o ina la le tātou tawala na whaale lalo, whaale anga pe le tātou tamwhai tau maliti Apollo. Awala nei ngalo, pe no whai atu, o le fwai upu le mata upu le ono. Ai awa nei ngalo, e whato a saule mata upu e ono, ua umana mata upu mua lua toru wha lima. Amen. I le mata upu le luma, lana tātou tala noa po, lana tātou wa aiei, o la ua toi whaatutu whaatasi mai I tātou ma ke riso, ua whaano nofo whaatasi I tātou ma ke riso I mea maua lulunga le kalesia, tātou o talia Yesu, ua tasi I tātou, ua tuu ma fo I mea I lalo o tātou vai. O lala wai lalo le fili ma li isili ma fai pule uma, o la wai lalo o vai o le ekalesia. Amen. So, afoi, o lala fai lo mal tuspa ia, fo mai, o uma ona tatu o le tusia, a Kolose, se mana fai lo atu fai upule a tusi Kolose. Kolose o lona mta upu e lua, fai upu e lima. Amen. Foi mai. A wā e ui lava ina o le iai ia te outou I le tino, fai upa suma lima. Fo mai, ua uma ona tu e se ina e ia, le tala no ia Yesu fo mai, ua uma ona tu e se ina e ia o ali isili ma fai pule, ona faalia mai lea o I lātou ia I lo uma, ua manu malo o ia te I lātou I lea lava mea, ua uma. Amen. Ua uma ona tu e sea po ua uma ona manu malo a Yesu I ali isili ma fai pule mea nai fa mai o laua tumu Yesu I mea uma o ia la iai le pule.
Amen. I tu tonu le lua le tano i la i o le afu utatu i lo umalava. I le whaavaenga mai o le lalolangi. Le na ave i le pule ia atamu le tatou whaavae. Le na tatou tano i la so tofi le asun te neme la so lua. Le tana no ai o le whaavae. I le whaavaenga lalolangi na tu e le atua le pule ia atamu. Maeva. Amen. Ina ua pa ule tangata o na whaola i le ti apolo le pule. Amen. O na saula i o fo le whametala apolo o ai ua whaapongi sai. Ele atua o le nei lalolangi le tano i ti apolo. O yala ua pule le lalolangi. Ona saule o Yesu toe au mai le pule le so i tonu ole kolose mua to tu atu mua foi upos fulu lua mal fulu tonu foi mai o lo fa fita yatu ile tama wana saunia i tatou ia tatou ona tofusia i tatou ile tofi ole au pa ia o ile malama o ia wana lave ai mai a te i tātou nei le pule a le pouliuli au wana au maia au wana au maia i la tou i le malo o lona lava halo pele. Amen. So tu tango tu fai tasi tuan me le foi mai. O lo fa feta ia tu le atua tama wana saunia i tātou ona tofusia i tātou i le tofi. Inheritance, i le tofi o le aupa ia, o i le malama. Fai mai la ia, o ia, wana lavea i mai a te i tātou nai le pule a le pouliuli. Pe ono ufai atu foi, i le teimi le sa i le ti apolo, o lai iai umalava, o lai tangata lai polonga i lalo le pouliuli, po o le pule a le ti apolo. E o mai lava i le teimi nei, o oe maa ua talia Yesu, ua ave esea mai oe maa u i lalo le pule lea. Le foi mai o ia wana lavea i mai a te i tātou nai le pule le pouliuli, au wana au mai i la tau i le malo o lona halo pele. Amen. Se lau tango e fese whate ta inga. Fai ngeila o Samoa matonga. Pikanga, wali ifo la te ino mafu pe o Samoa matonga. Ia, pika kere muse whaonga atu no. Amen. Fai ngoa langi island se lua te ua e sisi i e sono i tūtonga le fia whinga whatainga. Pe kera o ingi moku se lua. Ia ole motu i sasae, ole motu i mātū, ma le motu i whea whoino le mea. I motu i sifo, motu i mātū ma le motu i sifo. Whea ole tūle le mālo le pouliuli. Le motu i sasae, le mālo le pouliuli. O i le tūle, le mālo le malamalama. Mālo Yesu. Mana tua la oe. O Yesu la le i. O tātou uma na whananau uma i le tūrea. Tātou uma na whananau uma tātou i le afu le malo le sae, le malo le pouliuli. Na tātou whananau uma ia, ona na tātou polonga i lalo i le tūrea. O Yesu la ma le tūrea, le tū o le malo, le tua po le malo le malamalama. O i la le tau mawhai tātou e lau mai tangata o le tātou a inga ma tātou wō, lai o le i kūrea. O i la i le malamalama lea, le foi mai wa sau Yesu, ua au mai tātou mai i le tūrea. Wa tātou whananau lai le malo le malamalama, le foi mai no le foi upuna. Foi mai o ia wana lavea i mai a te i tātou nai le pule le pouliuli, a wana au mai i la tātou i le malo o lona lavalo. O le malo la leo Yesu, o le malo leo le malamalama. E te whai tau le tuspa ia, isu enga le tuspa ia. Amen. Si tatu atu mua ma tu fai upule o koe me i melo fai kula kala kau fai o. Amen. Mua le Ioane. Fa mau tu le vaenga na. Mua le Ioane lima. Fai upu se fulu iva. Fai upu se fulu iva ma lua se fulu. Fai mai. Ua tātou i loa e mai le atua lava i tātou le tano ia tātou lo i mamlama. O le lalolangi uma, o lo o nofoto i lalo i lo o leanga. Amen. Tātou lava, sai o. Leu fa metal tu spa ia o tātou i loa e mai lava i le atua i tātou. O le lalolangi uma, o lo o nofoto i lalo i lo o leanga, lai nofo i lo te apolo. O tātou i loa foi, ua maliu mai le alo o le atua, wa ia foi na mai foi le mafau ia te i tātou. Ina ia tātou i loa ai lo o moni, o iai foi i tātou i lo o moni, o i lo na halo o Yesu Keriso, o le nei lava le atua moni, ma le suafa e whaava vau. Amen. O Yesu le whaola tanga leo le tangata. Amen. O lea la ua ave ese mai o i.
O la le wa le tu le malama. Pau leo le tu e whaato I laloina le tu o le pongisa. To te iloa le eise mea tau se pongisa. Amen. O le pongisa, e leo se malo si anga. Darkness is not a energy. Amen. E pe o le malulu. O le malulu, e leo se energy. O le vedela, o le energy. E mafua na malulu, o no wale eise vedela. Fa pe na fo le pongisa, o le pongisa, e leo se malo si anga. E mafua o na pongisa, o no wale eise mea tau se malo si anga e tau o le malama. Ta mo mai, ele eise mea tau, o le pongisa, e leo se malo si anga. Mafua na pongisa, o no wale eise mea tau o se malama. O le malama la, o le energy, o le pouliuli, e leo se energy. It's just an absence of light. O tātou la, o tangata o le malama, o le lalolangi, o le pongisa. E le whaia ina la se malama o le energy, I le pongisa. O le taimi lama e sa o le malama, sola le pongisa. Mea nganga kia le moli, malama uma, e fio sua mea ka o le pongisa. Asea, ono o le pongisa, e leo se malo si anga, it's not an energy. Amen. O le malama, o le energy. A whaila o I le malama o le li ate oe. O le energy. A whai o le pongisa lo ainga. O le keimi lava la kuelo malama. Sola le pongisa. Amen. A ala whainga le sola le pongisa. O ngai lako oe, ala e ka pere o mori. E lako lo sunga, o la e pere pawa. Ai ka kauanga whaola, mea nai whamai ei. Aua nei e whai mai na tele tina i se mui titi. O le keimi lava eska mai mui kiki fuilele. E le mana o Yesu e pe. Na tele tina ia. Ai whamai aua nei e whai mako I lalo. Ko oi lunga lea, ko ngala me pa inga ia malama mai le whare uma. Iwa e kaunga e kukul mori, nga o e ku lalo lau. Pe ku lalo. E le malama I se mea, e le ia po e lau, ia whai o ise mea kuku e uka whaifo. E longa winga e le, ele ilo na malama. Ai kango la kuku maku lunga malama. Me foi ngai la ona eva aile la, we vai le la ku lunga. Asea, ona a ku le la piko lunga, e malama uma ya lalo lang. Amen. Ele kule ne la lalo se piko lalo ngal pe ku ko kongo lang e ku lunga. Asea, ine ia malama lalo lang. Amen. Fa pe na foi la oi, o lo malama. Ku lunga lo malama. Au foi ke mai lo malama, mo ise mai la ko malama. Amen. Hallelujah. O malan sau Yesu, wa malan sau Yesu au mai tātou I le malama. Pena pongisala lang ia atamu mua. O Yesu le atamu lona lua. Na tā ua fo mai o Yesu fo le atamu muli tono mua ko ni to sfuma lima fa upe fa lima. Na fo mai o Yesu le le atamu muli, fa fa fitu na fo mai o io le atamu lona lua. Amen. So na fo no le mea, tā ua le la fu no le mea. Le tātou I lo o hai tātou ia ke riso. O le ito tonu o le afoi. Nau sina va henga o tā ua tuna fiafiri nei. Ona ese lo tā ua o ai o ia ke riso. Ito tonu o le tuspa ia. Amen. O rei la le fela tala na nei si faise skeng. Amen. Ti faise skeng ale la tano tu le sim ta upule e se tasi o afo o solo no ta we fo lele o le solo Helen Malicoats le no le fa fine le na ia tu si ile ia afo se va enga le o le fa nga ino le pule ile te mine nei authority po le pule e mo le te mine on e to tele nisi to tele nisi tangata o laitala no la to ile pule ile lumanai ile te mo le millennium le millennium le fo mai e sa uita Yesu tatu te nofo tupu fo mai la e fa to au mai le pule tatu te nofo tupu ai o le ala le fa nga pule pe fa o la wa avere ki Apollo e loka mo ko fo ile la feta usanga na le millennium le avere ki Apollo le ave sai le ki Apollo si fo akala me pe o la feka usanga o le ala le millennium le feta usanga fo mai le te tonu ngonisi o te mina fa to afa ile le pule o ai la ko fa nga ile pule pe afa o la wo lokar ki Apollo ele ai se singa o nga ka le o la e nga ka mi le ko fa nga la pule o le te mine fo matala Yesu tu ina tu le pule to te soli nga tama ka rava ta ko fa ta wo tu le solo le ma na yo si solo do ta we e se le nga mo ta to me se le mile ni o le authority ya po le pule e mo le te mine o le solo le to see Helen for mine I was recreating the past and fearing the future. Suddenly, my Lord was speaking.
My name is I am. He paused. I waited. He continued. When you live in the past, with its mistake and regrets, it is hard. I am not there. My name is not I was. When you live in the future, with its problems and fears, it is hard. I am not there. My name is not I will be. When you live in this moment, it is not hard. I am here. My name is I am. Amen. That's nice, eh? Which is true. O le telo teimi, o le tātou te ola I le tuanai. Ai le o iai Yesu le lafo, I le tuanai, o lona ingoa, e le o I was. O I o lea, I am, now. Amen. A e tama faifo e te ola I lumanai, ma tūlau pule lumanai. E le whainga tāfo o iai Yesu asea, e le I o le lumanai. Amen. Ono o I o le I am. O le teimi le nei, wha o ngā I le pule. Amen. O le pule, e wha o ngā o le teimi le nei, a le na whai mai e Yesu I to tonu o lea. Tonu o le Luka. Luka o lona mata upo se fulu. Amen. Foi upo se fulu maniva. Foi mai la fo. Il fe talainga Yesu I la fo. Foi upo le fo mai whauta. O te foa I a te o tou le pule, authority, e soli ai ngata ma akarava, ma le malosi uma o le fili. Malosi uma lava o le fili. Le pule, mea uma lawe lalo vai. Amen, o meu fili, e le ai lava se mea le angai o tou. Ma i le ai lava se mea le angai o tou. Ai petai, aua to te oli le nei mea, ina ua usiu sita I anganga ia te o tou, na ole nei to te oli ai, ina ua tu sia o tou ingoa I le langi. Amen. Wa umana tu ina mai e Yesu le pule ia te I tātou. Fo mai tātou te o e soli ingata makara, mai tātou te lea a fia lava. O alawe ngā luenga ki Apollo, e lea a fia I tātou. O lai lalo lava la le kale sia I le teimile nei. I le suingo le olanga. Le ai o la lava I lalo le pule I va le kale sia. Amen. O le lava awala tātou te whawai vai. O le lava whare tātou ngā luenga. Tā lai tala lei, whamarolo mai. E o me lava teimine, le pule na mai e Yesu, fo mele le whai upu e. E afo, e sfuru valu ole Ioane le, e afo, e lua valu fo mai, o na maliwa ne ai leo Yesu, o fetala iatu ia te ilato, o whaape atu, o tu ina mai ia te au le pule umalava, I le langi, ma le lalo langi. Amen, o lawa ia Yesu le pule. Amen, I le langi, ma le lalo langi. Amen, so, e tāua I o lowi loa o le pule lea. Le pule le ia Yesu ke riso po o le pule lea ina ia mawhai ona e loa ona e ola I te le ola to I lalo wa o le mea lea ina tātou to I lalo pea ona tātou te le o I loa. We don't know who we are in Christ. Amen, tātou te le o I loa po o ai I tātou ia ke riso. I to tono o le tusi lea. Tono tusi ngā luenga. Le lau tara noa atu how to deal with the devil. Ia pe whawhia fo ona e whaasanga kau pe whawhia fo inga lua whaasanga I ti Apollo. I tonu I le ta upo tolu. Se whaatita inga le lei lava. I le whao ngā ina lao le pule. Fa mai le tala Peteru fo mai. Te ibino atu I Peteru ma Ioane I lungo le le vāvenga fo le whaatūre tangata na pili fo mai. Ona whaiatu leo Peteru. E le ai sau a rio po o sau auro. A o le mea wa ia te hau o te avatu le ia te oi. Whalongo le whengor tala. O le suafo Yesu, ke riso o le Nasareta, I nā tuwa ia I lunga I nā savali. E le I tatalo pe telu I le atua. Na e te e whaitau uti nā, lana whao ngā le pule, I le suafo Yesu. Lai tā ua I to tonu o le Ioane se fuluma le whā, se fuluma le tonu. Le pule lea le whai mai. O na whai atu lea o Peteru. E le aisa a rio posa auro a o le mea ia te hau o te avatu. Le mea ia Peteru. O le pule. Amen. O le pule whai mai. A o le mea ia te hau o te avatu lea ia te oi. O le suafa o Yesu. Ke riso le Nasareta. I nātu wai I lunga. I nā savali. E le I tatalo I le atua. Na tango whaatonu. He demand. Okay, e te mo I tono tusi lea Ioane. Ioane lea e se fulu te fia o mele wingo o upu e peru le whaonga. Tono Ioane se fulu ma le wha. Foi upu se fulu ma le tolu.
Amen. Sfulu ma le tolu ma sfulu ma le fa le na tango ai lai takutu. Amen. Il foi upos sfulu ma tolu le foi mai. O mea uma foi tau te ole atu wai I lo ingoa o te whaia lava ina ia vi ia le tama ono le atali a whai tau te ole atu I se mea I lo ingoa o te whaia lava. Okay. Ole upu le tue mana o e watu ia te oe. Ole upu le whaali liu mai ele upu ole I. Ole lona winga I le upu creek ole demand. Po ole whaatonu vo I leli. Ele ko ngeki le foi upule le tatalo. I no le ask le ke aska I le atua. Ele ole upule na la fa onga I luma I le Ioannes e fuluma le Ioannes fuluma le ono. I luma le Ioannes fuluma le ono na etara no a Iesu I le Ioannes fuluma le ono. O tua I pe o fa to le upule fa onga to I ole demand po le fa atonu. Le na fa onga Peteru. La le na fa ma I le suafo Iesu o te fa atonu tu nunga. O la fa o ngale mela so dan tango fa atonu I le suafo Iesu la sa demand ele o se tatalo la le winga le au mai ele upule I foi mai le foi upule foi mai o mea uma foi to te ole atu ai o le winga I lona I le upu creek o mea uma to te fa atonu I lo ingoa po le demand in Jesus name ele tutusa le upule fa liu mai ai ma le upule fa nga I luma le Ioane se fulu ma le ono foi upu e lua tolu ma le lua fale foi mai o lea aso tote toi fesili mai ai a te au I se mea tasi e moni o te fai atu ia te outou o mea uma tote o le atu wai I le tama I lo ingoa o I lai le upu ole lea o lala e afu e faliu ma le upu ole aski le atua tatalo I le atua lai faliu ma le upu tatalo ole le nta noi luma o lai tala noi le fa atonu demand le upu lai faliu mai ai so look up for yourself. Te mo e fo inari tati. So, o lala na ope te lu mai fo. Mai Ioane. Lana fa o ngale pule. La sa fa atonu. A fo mela I fo le tala tu spa ia submit to God. Submit to God. Resist the devil. And he will flee from you. Amen. So, I to tonu lai I le fa o ngā ino le pule le to tonu I le mele nei e te whaonga ina le demand pe o whai atu e se le upule whaonga the quick reads I le whai taunga o whai upule na whatever you demand has your rights and privilege le whai upu fo I le whai tala Isu o mea uma tau te whaatonu pe to te ole toi lo ingoa o le winga o le whai upu na I lona I le upu creek o mea uma tau te whaatonu I lona ingoa. Amen. So, I le teimile nei, I le olanga nei, tātou te ola whaonga le pule. Amen. I know a whai wa whiwa, wa mai lo tama, mai le tamatiti, a whai o oil tino ke riso, whaonga le pule. Wewa e Iesu na whaatonu Iesu le whiwa. You use the authority. Amen. O mai umana whaatonu Iesu na tana no I Iesu. I say, life and death are in the power of the tongue. Amen. O lea la ia te I tātou le pule. O le pule lale na e ao ona tātou whaonga hina. E ese le tā ua o lou I loa o ai oe ia ke riso. Amen. Ese le tā ua o te loa le tātou te le I o tātou tala noa I afo ino le mea. I le te leo le penge fiki le ngofo mara e kalesia. La to te leo I loa. E to te loa he o ale whamasinonga oe I le unga o taimi. O ke le o le penge fiki nga ke iai tutonu na. I lua whamasinonga le tā ua tonu tu spaia. Amen. O le whaamasinonga o tangata lato tele, tangata lolangi. Lai tā ua tua le Revelation e lua se furu. Ma le whaamasinonga o le afo ino le mea. For my, the judgment of the seat of Christ, po o le whaamasinonga o le nofo a lii o ke riso. Ma le afo, e lua whaamasinonga. O le whaamasinonga o le nofo a lii o ke riso. Lai tā ua tuspa ia, ma le whaamasinonga o le nofo a sina. Right? So, lai tana nortu spa ia fo mai o le whaamasinonga o le nofo ali o ke riso, le whaamasino I le ekalesia po tātou talia Iesu, e le whaamasino ina la o e pete alu I se oli. No, e whaamasino I o e le tā o e paulo fo mai a watu au ngā luenga. Foi o ngā luenga foi e watu. A watu au ngā luenga I e wha mai o ngā luenga umalava na whau le, e whau isi le aulo, whau isi le, le tana nortu se koe nito, mumoko nito e lima, o la lai tala noa I nā le whaamasinonga le nā.
Fo mai la ia, e sao lava lo wanganga, ai a mua ngā ruenga wha peo le na whau, me umalava na e whai ro langa le nei, a fo mai e ave o na susunu la ia, o a lava me to toi, o lo taui. Ai a whai e waku susungu, ai mu umalava ngā ruenga, e sao lava la lo wanganga ongo Yesu, o le whaamasinonga la na le ekalesia, e le whaamasino ina la le ekalesia le judgment, le whaamasinonga le tala no ai tu ai lea, tu se whaalinga. Oina, foi mai o mai tangata wa feoti o le lalolangi uma e whaamasino. Amen. O inala, le whaamasino ngara nai le whaamasino e fo mai tala tu spai le Roma. E le eise whaamasino nga o ia te ila tau ia ke riso. No judgment in those in Christ. Mea nefa matala Yesu o te vave alu watu, o te alu watu ma avatu la utawi. Amen. Mea la nai ala ina sau Yesu e avatu le ekalesia. O le teimi la avatu le ekalesia. O la sau Yesu ma le tau ei oe. Iau ngā ruenga ia na whai. La tana no ala le judgment la le na, po le judgment na le ekalesia po la fai no ina the judgment seat of Christ. Ai ese mai la le judgment la le na, I le judgment fo le tua le whenga inga tuai, le whamasino ina ai le lalolangi, la fai ngoa ina fo mai the judgment of the white throne. Po o le a whaamasinonga ale no foa sina. Lea lai ko kuma I kangaka la ko ke le kalia inga Yesu. Mea la na lea la ina. O tātou la, lea watalia Yesu. Makua lakia oi I le tūlea toloa I ea o. Amen. Mea na le nufimetu spai toloa I o le langi. Amen. So o le te lea o le benefiti o le tangata watalia Yesu e ve marim faola. Lea la to te la oiloa. Le fimetu spai ia. Io tātou iloa lea foi. Ono lo tātou no nofo whaatasi ma ke riso. We are in Christ, one body. Amen. Amen. So tātou talia, wa papa tiso uma tātou tutono le tino ke riso. Amen. So, ia tatalo I le atua ia whaapeona tatala whaongale pule le teimi nei. Amen. Awangi eko sa vali ko ilalu. Amen. Sa vali wa yele pule ia te oi. Awe toi popole I meo nei o langa. Ai ia, ia whapeona e whaonga ina le pule. E mana o mia o Yesu ai peno whai atu. E toa tele niso ila ato e whai mai. Ino kala fo le fo mai ia ke manga o mia Yesu ai le manga o mia Yesu e se sele na tonunga. Amen. E mana o mia o Yesu. Fa fena le mana o mia o Yesu ona o el tino Yesu. Amen. O ila la tala ia tala le oi. So fa ngala le pule le tato terminate. Amen. Fa ngala pule tato te fa nga ina ina tato mo le. Leo le fa va uma pule o mai ke riso. Amen. Tato talo I le tua I ne fiafio se va enga na le amatanga o tato ia lo amatan fau mali atu le fa nga ino le pule ia ke riso. Amen. Le tol mato tama fa tai lo wanganga I le ne fiafi I le o im fa tonu mai la fio e ala I la upu fe so ani mai ate I mato wa fa lo mai ate I mato me uma lava e ala I lo wa fio pa ia tama we o fa tonu talo I la wa fio fa tu mawina la upu I la fa nau talo la to mata fa le nganga yo la to loa le loto ma le la tele lo lo fa tu no e ala ia Yesu ke riso ma mea wa uma na e saunia mo I matou le faula inga me le lei wa faia mo le e kalesia ma au pa ia fa fo I le vi inga ia te oilo matou tua fa manuina lo suafa tama nei ma se ia o I le fa vau lava talo le manolenga suafa o Yesu ke riso lo matou li mo lo matou fa ola amen. Hallelujah. Ia vi ale tua le nei fiafi ia o se vaenga le nā o le tātou polo kalame, e ao ona wha mautuina ai lo tangata, awana ingalo ia te oe, ia o lo wha peo ona tu mau pea ia le fina ngalo le tua mo oe, ia ma wha o ngā le puli. Mata lon tātou sa vali wha mai watuna mai le pule so le ingata makarava, e le ni pule tātou te so le ingai kangaka. Amen. Wha manu ia le tua ia te o tau sa moa, fa fo I le vi inga I le tua fa tai fo I nei ava no fa tai fo pe fa e she ina tato pro kala me lungo la timeline aveo se fa manuanga I seisi se uso se fino se tina se tama I me fa ona o to ile upo le ola tato to e fe loai I le aso sa I le tato sa ninga lotu ia me se fo I tato pro kala me I le vai aso asa pe au lia I le lofa maleanga le leo tato tua ia o le tato pro kala me na Kevin Luiva le nei a lofa tele mo oe tato to e fe loai fa soi fua ia.
fold.